Allah noon wimo womin sarri hasidin ida hasada e worodde haasidi so feeñi nganndu muɗum haasidi moƴƴani ɗe eyi ɗeɗo ko ɓeɗo wileɓe moolo e mumen Allah oɗo haasidi nene kadi moolo e muɗum Allah haasidi noon ida hasada bi mana manan haasidi woni tamanni zawali ni'mati lmahsudi anhu wa in lam yasir lil hasidi famen tan haasidagal ko hunde bonde no feewi woni tuuyede ko Allah moƴƴanno oɗo yo iw hay sinno an a heɗani Allah moƴƴana maccuɗo mum tan yo iw hay sinno an ka aɗa andi a jotani dañde ɗum kam halakara kono noon yo Allah ittanno masalan ko heeɓi ko masalan ɗum woni manan haasidagal wa in lam yasir lil hasidi misliha manan wol hibɗatu noon tamanni misliha woni hibɗa tuuyede ɗum woni hibɗa ko woɗede ko o dañi ko fal hasadu mazmuhun duna al hibɗati haasidagal ko ñiŋa kono hibɗa kañum ñiŋaka wa aleyhi ha humila hadise la hasada illa fi isnain ɗo woni rondaɗo annabi sallah o ko nahayu hoto manan ko nayi hoto añal neɗɗo so wona e gueɗe ɗiɗi manan gueɗe ɗiɗi ɗe woni gorko mo Allah hokki gandal ina andina yimɓe jamma e ñalawma wona haasidagal ko hibɗa woni ɗo tuuyeɗa ko dañi ko yo Allah hokke ngal ɗo gandal annene hono muɗum aɗa andina yimɓe aɗa dañi ɗiɗo baraji ɗum haasidagal ala hen e gorko mo Allah hokki jawdi e jawdi ndi mo ñaama ɗum e jeese moƴƴe mo firlita hen annene ne tuuyeɗa yo Allah hokka mo hono ndi jawdi somi dañi minne men waɗa ko waɗata komi daña baraji ɗi ɗo haasidagal ala e ɗeɗo gueɗe ɗiɗi so heddi ko noon fo hankkadi koko ñinga